Dobro večer, uvaženi skupi. Pomoz Bog. Čast mi je da pozdravim sve vas, čast mi je da pozdravim vas, časni oci. I veliko je zadovoljstvo i velika odgovornost govoriti pred vama večeras, govoriti pred vama danas. Gospodin Panović mi se izvinjavao zbog toga što skup iz objektivnih razloga neće biti masovniji, ali za čoveka koji se bavi izučavanjem nacionalnog pokreta, koji se bavi istorijom, savremenom istorijom srpskog naroda, čast je da govori u drugoj srpskoj prestonici, kako mi Čikago nazivamo, i čast je da govori pred ovakvim skupom. Večeras bi trebalo da vam u nekim najkraćim crtama, kako sam zamislio, predstavim svoj dosadašnji rad i da vam predstavim neke poglede i svoje viđenje preseka stanja u Srbiji, koji vi sigurno pratite i volio bih da, obzirom da je skup ovakvog karaktera i da su i stolovi okrugli, svako može da uzme učešće u diskusiji i da o svemu nečemu što je, o svim temama koje su goruće, možemo da porazgovaramo, jer svakako ovde ima i kompetentnih ljudi da govore o pojedinim temama koje ćemo ovde načeti i otvoriti večeras. Dakle, moje ime je Nemanja Dević, student sam 4. godine istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kako gospodin Panović kaže, najčešće star sam 22,5 godine. I izučavanjem ravnogorskog pokreta bavim punih 10 godina. Sad, to će biti možda u to malo teško poverovati, obzirom da kažem da imam 22 godine, ali ukratko ću opisati i šta me je poteralo da se time bavim i kakvi su bili rezultati mog istraživanja. Dakle, do sada sam objavio 2 monografije u izdanju Službenog glasnika Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. I tema mi je bila politički život u Kraljevini Jugoslaviji, građanski rat i posleratna represija, odnosno, da kažemo ovim kolokvijalnim rečnikom, komunistički zločini u Srbiji. U tu svrhu angažovan sam bio i u Državnoj komisiji za tajne grobnice koja je osnovana pri Ministarstvu pravde 2009. godine i ujedno sam bio predsjednik Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i danas sam potpredsjednik svih studentskih organizacija na nivou cele Republike Srbije. Dakle, temom počinjem da se bavim pre 10 godina kada sam poveden strašću kao učenik osnovne škole, počeo da istražujem svoje porodično stablo. Iz moje porodice, koja je, kao i većina drugih šumadijskih porodica, odakle vučem poreklo, raspolućena građanskim ratom, 5 mojih pradedova su pristupila ravnogorskom pokretu, 1 je pristupio partizanima. Sva 5 koja su pristupila ravnogorskom pokretu izginula su za vreme rata. Rođeni brat mog pradeda je preživeo i on me je, kako se obično kod nas u Šumadiji uči istorija i prave početni koraci u njenom izučavanju, držao na krilu i recitovao pesmu Jovana Jovanovića Zmaja, deda i unuk. I to je vreme kad sam se ja istorijom zarazio. Kažem zarazio, jer sam je u tom prvom naletu i u prvim godinama zaista strastveno ju i pristupao i strastveno ju izučavao. Proučavajući svoje porodično stablo, počeo sam da istražujem čitav svoj kraj, koji današnju opštinu Smederevska Palanka, tačnije Donju Jasenicu, nekadašnju oblast Jaseničkog sreza, zatim ceo današnji okrug Podunavski, gde spadaju opštine Velika Plana i Smederevo. Zatim sam svoje istraživanje širio na celu Šumadiju, a onda i u druge oblasti gde je bilo mogućnosti da istražujem. Od istočne, zapadne Srbije pa dolaskom u emigraciju prošle godine i u zapadne srpske krajeve.
nekada zapadne srpske krajeve, nažalost. Taj posao je trajao u prvoj fazi nekoliko godina dok sam samo prikupljao podatke. To bih radio tako što bih najčešće seo na autobus, krenuo u selo i kako sam ja, neka oproste sveštenici, nazvao taj svoj kraj svoja parohija, išao sam od kuće do kuće i te svoje rane godine koristio kao preimutstvo. Tako što sam ispitivao zabranjene teme i prikupljao podatke o ljudima o kojima nije smelo da se govori, koji su bili potisnuti ne samo iz istorije, nego iz kolektivnog sećanja i naroda i njihovih potomaka. Mogao bih u nekoliko rečenica ukratko i da opišem kako izgleda istraživati tu temu o jednoj poraženoj vojsci u najžešćem srpskom sudaru, kakav srpski narod pamti, i kako izgleda baviti se istorijom jednog pokreta koji je Milorad Ekmedžić, naš najeminentniji istoričar, ocenio da je u kolektivnoj svesti srpskog naroda upamćen kao bradata vojska s noževima. Naravno, sve uz propagandu, sve uz fabrikovana dokumenta, fotografije i uz nešto što je bilo najmoćnije oružje propagande uz partizanski film, koji, nažalost, i danas smo u prilici da posmatramo i na nacionalnoj frekvenciji, na radio televiziji Srbije i na svim ostalim kanalima koji imaju nacionalnu frekvenciju. Dakle, posao nije bio lak i tema je bila klizava. Istražujući tu temu, čovek unapred zna da će biti od mnogih krugova identifikovan kao četnički element, što mu često zatvara vrata u kulturnim institucijama. Jer danas, na pomen ravnogorskog pokreta, propagandom koja je stvorena, kod mnogih intelektualaca u Srbiji izaziva se u najblažem slučaju jeza. Boriti se za takvu neku ideju u Srbiji izvan folklorskih tradicija i izučavajući je na naučan način nije ni malo lako. Moj je cilj i ideja za koju se zalažem da konačan sud o ravnogorskom pokretu, mada je istina krenula da se obelodanjuje, treba da da istorija, neopterećena ideologijom, i da ocenu minulog doba treba da da istoričar koji će raditi u tišini. Od završetka Drugog svetskog rata prošlo je 65 godina. Od njegovog početka ravno se navršilo 70 godina. Pa ipak podele u Srbiji, prvenstveno one na četnike i partizane, iz 1941. godine ostale su trajne i dugoročne, vukući za sobom mnoge posledice. Te podele iz 1941. prenele su se 1990. i 1991. Pola veka kasnije, kad su se osnivale političke partije i kad su se u prvo vreme pristalice pobedničkog pokreta svrstavali uz partiju koja je proizišla iz Saveza komunista, a potomci i pripadnici poraženih struktura u one druge opozicione stranke, tada prvenstveno u Srpski pokret obnove. Kada sam počinio da se bavim temom, razgovarao sam sa svim svedocima epohe. Nisam želeo da izbegnem nikoga. Razgovarao sam i sa bivšim ravnogorcima, i sa bivšim komunistima, i sa bivšim dobrovoljcima, pripadnicima Ljotićevog pokreta, i ukrštao njihova saznanja. Ono što je najžalosnije, što mi prvo pada na pamet kada danas govorimo o toj temi, je da pripadnici poraženih snaga i potomci pripadnika poraženih snaga nisu bili ljudi, ako ćemo iskreno govoreći,
pristupiti tome koji su gajili mržnju. Iako su bili poraženi, iako su u porazu bili poniženi, iako su bili ubijani, iako su bili zatvarani, osuđivani, gonjeni, progonjeni i na razne načine maltretirani, u njihovim izjavama, u njihovim svedočenjima, danas gotovo da nemate jedne trunke mržnje, osim kod pojedinaca. Niti mržnje, niti osvetoljubivosti. Pripadnici pobedničkog staleža, koji su uživali sve blagodeti režima, koji su počev od stanova, penzija, do ugleda koji su uživali u društvu, i dan danas ne žele da pruže ruku pomirenja, i dan danas su oni ti koji produžavaju građanski rat u Srbiji. Svaki onaj koji danas kaže i zapita se zašto se u Srbiji govori o Drugom svetskom ratu 70 godina posle njegovog početka ili 65 godina posle njegovog završetka, je ili neobavešten ili zlonameran. 40 godina, posebno krajem 70. i početkom 80. godina, kad je dogma o partizanskoj revoluciji bila na tlu cele Jugoslavije uveliko poljuljana, pisalo se o zločinima Ravnogorskog pokreta, pisalo se o kamama, pisalo se o dugim bradama, pisalo se o saradnji sa okupatorom. Danas, kada otvarate temu i pitate da li je, pored ravnogorskih zločina, kojih je uistinu bilo, da li su postojali drugi zločini u tom građanskom ratu, da li je bilo odmazde nad oslobođenim gradovima, a podsjećam i opominjem da je partizansko oslobođenje, neostrašćeno gledajući na stvari, u oktobru 1944. bilo prvo oslobođenje srpskog naroda, kada su pored oslobođenja od okupatora, oslobodioci oslobađali života i svoje sunarodnike. Dakle, danas, baveći se tom temom, mi moramo da imamo smelosti da se istini pogleda u oči i da se sa istinom suočimo. Jer ona je lekovita sama po sebi. Tu smo temu započeli pre nekih sat vremena, kada smo otvarali prvu masovnu grobnicu u Srbiji, u vreme kada sam kao najmlađi član bio imenovan u Državnu komisiju za tajne grobnice, koja je za cilj imala da evidentira sve tajne grobnice komunističkog režima i popiše sve žrtve komunističke represije. Kada smo, dakle, u proleće 2010. godine otvarali prvu grobnicu kod Boljevca, nije bilo lako. Svakome ko je objektivno gledao na stvari i ko je srcem osjećao šta se na tom području zbilo. U potoku Zmijanac kod Boljevca u oktobru 1944. godine ubijeno je od oslobodilačke vojske, od partizanske vojske, 44 osoba, među njima dakle nekoliko žena, među njima 2 sveštenika Srpske pravoslavne crkve i nijedan od njih nije nosio oružje. Kad smo njihovu grobnicu otvorili i uz veliko uzbuđenje koje ja ovde rečima ne mogu dočarati, kosti pronašli, Srbija je ostala gluva i nema i slepa na ono što smo u toj jami našli. Gotovo da nikakve reakcije nije bilo. A mi smo pronašli kosti tih mučenika 66 godina nakon što su lišeni života. Nakon što su na mučki način pobijeni, mučki način, ne kažem pesnički, već kako su pokazali nalazi iz obdukcije, svaki od njih je bio streljan ili prethodno na drugi način ubijen, dobio udarac tupim predmetom u glavu ili budakom ili krampom i svakome je lobanja bila razbijena. 1,5 dana, blizu 20 meseci, država nije reagovala. Obeležila je mesto egzekucije žutom trakom,
zabranila pristup i napravili smo još veći belaj nego što je bio. Jer je na mestu gde je grobnica otvorena počela da pada jesenja kiša, a iza kiše i sneg. I niko u državi Srbiji, ni jedna struktura vlasti, ni jedna politička partija nije digla glas niti nešto konkretno preduzela da se na tom mestu izvrši ekshumacija, da sveštenici opoju ostatke tih stradalnika i da se njihove kosti eventualno predaju i ostaci predaju porodicama ili sahrane u zajedničkoj grobnici. Bogu hvala, sutra, 22. oktobra, napokon kosti boljevačkih mučenika bit će na dostojan način sahranjene u Boljevcu. Zašto sam otvorio ovu temu? 44 boljevačke žrtve su 44 obična mala čoveka. Kako stoji onda stvar sa grobom generala Mihajlovića? Grob generala Mihajlovića je po jednima trebao da bude tajna, prema onim još ekstremnijima, poput generala Jova Kapičića, komandanta Golog otoka. General Mihajlović je bio zlikovac koji ne zaslužuje ni da ima grob. Državna komisija je počela da se bavi i tim pitanjem. Ali je državna komisija samo po vokaciji bila državna, a sastojala se od nekoliko entuzijasta, nikada nije imala budžet, nikada nije dobila sredstva, nikada nije dobila pristojne uslove za rad. Tako da se na tome posle nekog vremena stalo. Državna komisija je popisala oko 25.000 žrtava komunista, imenom i prezimenom, sa svim biografskim podacima. Evidentirala je oko 200 masovnih grobnica u Srbiji, gde leži od 20, 30 do 3, 4, 500 ubijenih. Dakle, 200 do sada identifikovanih i 25.000 popisanih lica. A kada pitate šta je konkretan rezultat iza toga, iza popisivanja nijedan konkretan korak. Grobnica generala Mihajlovića je dakle trebala da bude tajna i do danas je ostala tajna. Najnoviji podaci sa kojima se raspolaže jesu da je dosije generala Mihajlovića, koji sam imao priliku da pogledam nakon što su pojedini fondovi pri građi državne bezbednosti otvoreni, je očerukan. Dosije generala Mihajlovića posjeduje kopiju njegove krštenice, posjeduje nešto nepoznatih, manji broj ratnih fotografija, posjeduje nešto naredbi za uništavanje nemilosrdno neprijatelja i tako dalje, njegovu presudu i ništa dalje iza toga. I sva je prilika da su dokumenti iz Mihajlovićevog dosijeja završili u dve privatne arhive. Kod oficira službe državne bezbednosti Baste i drugome sam, pošteno govoreći, zaboravio sada ime. Dakle, dokumenti su odneti. Tragova u grobnici nema. Kad danas govorimo o nacionalnim pokretima, gospodin Panović i ja smo imali prilike da o tome prekjuče na tenane u manastiru Nova Gračanica razgovaramo, pitao sam se gde su svi ti silni ravnogorski pokreti Srbije? Gde su te tolike nacionalne organizacije da dignu svoj glas i da upozore javno mnjenje da je to pitanje od prvorazrednog značaja za istoriju Srbije? Jer društvo koje se ne oslobodi svog totalitarnog nasleđa ne može da očekuje da će da krene napred i da gradi neko moderno, evropsko, demokratsko društvo. A od suočavanja sa totalitarnim nasleđem, od obračuna sa totalitarnim nasleđem, od obračuna sa repovima državne bezbednosti se danas u Srbiji beži. I nema te političke snage i te političke volje koja se za tako nešto zalaže. Vi danas imate pomenuti Srpski pokret obnove koji deklarativno nastupa u tom pravcu, koji ima 2% biračkog tela i iskreno ili neiskreno nastupali u tom pravcu, oni imaju 2% biračkog tela. A po amandmanu Socijalističke partije Srbije, podsjećam ili upoznajem, pre mesec dana, uz podršku pre svega
muslimanskih, to jest bošnjačkih stranaka i uz podršku mađarskih stranaka, pripadnici ravnogorskog pokreta, pripadnici jedinica generala Nedića izuzeti su iz zakona o rehabilitaciji i stoga izuzeti iz zakona o restituciji. I pogledajte sad u kakvoj se mi paradoksalnoj situaciji nalazimo. Pokret generala Mihajlovića, nacionalni pokret srpskog naroda, antifašistički pokret, koji je na toj bazi nastajao, ne priznajući kapitulaciju 17. aprila 1941. Izuzet je i neće se vraćati imovina onoj ubogoj sirotinji po selima koja je branila ideje generala Mihajlovića, ideje demokratije, ideje monarhije, ideje Srpske pravoslavne crkve, jer to je sve uobličilo ideologiju pokreta, a biće u okviru zakona rehabilitovani oni koji su imali vile na Dedinju i tako dalje. S druge strane, Mađarska je uslovila Srbiju da neće podržati njen prijem, to jest da će staviti veto na njen prijem u Evropsku uniju, ukoliko se ne budu rehabilitovali pripadnici mađarske manjine, koji su, da podsjetimo, dobrim delom tokom 1941. i 1942. godine od Novosadske racije pa preko Bačke, Baranje i tako dalje, učestvovali u progonu i u fizičkom uništenju hiljada Srba. Kada pogledate danas Srbiju, bio sam nedavno u Hamiltonu i razgovarao sa bivšim ravnogorcem, i sada ravnogorcem, a nekad pripadnikom Jugoslovenske vojske u otadžbini, Ljubišom, sad ode misao, sa Ljubišom, inače Šumadincem, iz sela Guncata, i on me pita kako izgleda stanje u današnjoj Srbiji. Ja mu pričam, u Srbiji je tako, u Srbiji je tako. On kaže, sinko, postoji li danas Srbija? Mi ne znamo danas, možemo da mislimo i da razgovaramo u tom pravcu. Gde su granice Srbije? Mi u Bosnu i Hercegovinu, koja nije u našoj državnoj zajednici, ulazimo sa ličnom kartom. Na Kosovo, koje po našem ustavu jeste u sastavu naše države, mi ulazimo sa pasošem. Uz odobrenje kosovskih vlasti. U Crnu Goru isto tako ulazimo sa ličnom kartom. I kako god pogledate, na koju god granicu i na koji god deo Srbije, osim ono koji su Nemci od 718. do 739. proglasili za kraljevinu Srbiju, svud gori i svud je maglovito. Opet ću citirati Milorada Ekmečića, on kaže da sudbinu Srbije i sudbinu srpskog naroda gleda kroz tamu. I da je njegova budućnost države i budućnost naroda obavijena maglom. Na Kosovu gori, u Raškoj oblasti gori, Vojvodina je nestabilna i prvi put, da ne pominjemo sad ove sukobe sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, koje smo pomenuli i tako dalje, pa čak i sa Makedonijom povremeno. Prvi put se dešava u istoriji srpskog naroda da se ljudi srpskog porekla i srpske narodnosti odriču svog srpstva. Podsjetimo da je početkom 20. veka, kad je Srbija bila seljačka zemlja, sa 90% poljoprivrednog stanovništva, hrlili su među Srbe i Slovenci, od Ivana Cankara pa nadalje, i Hrvati 925. godine na Visu 600 katoličkih porodica prelazi u pravoslavlje, i muslimani, niz njih, dakle, i pre rata, pa čak i posle rata, pomenuo Mešu Selimovića, postaju Srbi različitih veroispovesti. Danas se svog srpskog porekla, srpske narodnosti, odriču i oni koji jesu Srbi. Pa ćete prvi put videti da Romi ili Cigani, kako kome više odgovara, neće više da budu Srbi. Pa ćete vidjeti da Vlasi više neće da budu Srbi, nego nova narodna grupa, nov narod sa velikim slovom V, koji živi na teritoriji Srbije, koji ima svoje nacionalno veće i tako dalje.
Sada, zašto je neophodno ponovo se vraćam da se suoči? Zato što suočavanje sa prošlošću može iznaći neko rešenje. Proučavanje prošlosti, najlakše je reći, pa to je bilo pre 50, 60, 70, 80 godina, svejedno o kojoj epohi govorimo, bilo nepovratilo se, hajde da se okrenemo u budućnosti. Koje budućnosti, sa kojim korenom i sa kojom startnom pozicijom? Ali ako uvidimo greške, možda neko od njih i možemo da ispravimo. To je moje gledište. U tu svrhu sam i radio sve što sam do sada radio. To je bio jedini motiv. To je bio motiv da, počevši od svog kraja, popisujem sve žrtve građanskog rata i sve žrtve Drugog svjetskog rata, bez obzira na njihovu ideološku pripadnost. U gradiću, odakle sam rodom, i okolnih 14 sela, u periodu od 1941. do 1945. bilo je 1272 žrtve bratoubilačkog rata. I svakoj od njih, smatram, treba odati počast i svaku od njih treba zabeležiti. A kad govorimo o Drugom svjetskom ratu, tu više nije bilo ni mesta, niti je vreme da postavljamo pitanje neke antifašističke borbe. Antifašistička borba je možda čak jedna, da me ne shvatite pogrešno, grubo ću se izraziti, floskula na koji danas komunisti insistiraju, braneći tekovine svoje borbe. Naravno da je antifašistička borba postojala, danas govorimo o nekim drugim njenim oblicima, i jedna vrsta da se u Evropi zaraćenoj, koja je, a Drugi svjetski rat je jedan građanski rat veliki na nivou cele Evrope, da se stanje stvari smiri, da se jedan od stubova na kojima se postavlja nova Evropa, da on bude antifašizam. U toj antifašističkoj borbi, dakle u kraju koji sam istraživao i koji sam opisivao, stradalo je od 1941. do 1944. kada je oslobođen od Nemaca, stradalo je 8 nemačkih vojnika. Slovom i brojem 8. Od partizana njih 5, od ravnogoraca njih 3. Ako pravimo paralelu, u isto vreme, od 1941. do 1944. samo u ratnim okršajima, izvan obračuna i likvidacija pojedinaca, na istom mestu, na istom prostoru, u isto vreme stradalo je preko 80 partizana i blizu 70 ravnogoraca. Dakle, 150 ljudi prema 8 ljudi, prema 8 osoba. Pa tu valja da se zapitamo da li je taj rat prvenstveno bio građanski ili je bio antifašistički. I da li je borba koju su komunisti vodili, a to je pitanje odavno otvoreno, bila oslobodilačka ili je bila revolucionarna. Taj, dakle, tužan pomenik koji sam sastavio govori sve o tome. Nažalost, danas institucije u Srbiji ni najmanje pažnje ne posvećuju tim problemima. Danas, podsjetit ću, Srbija je jedina država koja ne zna koliko je njenih građana poginulo u Prvom svjetskom ratu, ne zna koliko je njenih stanovnika izginulo u Balkanskim ratovima, ne zna koliko je njenih stanovnika i pripadnika srpskog naroda izvan Srbije stradalo u Drugom svjetskom ratu. Dakle, mi ne znamo koliko nas nema. Ne znamo koliko nas nema, teško je proceniti i koliko nas ima. U tu svrhu ja sam i razgovarao sa gospodinom Panovićem i dobrim delom zbog svega toga ja sam ovdje danas. Srpska emigracija je, odnosno Srbi u rasejanju su činili velike napore, još u vreme Titove Jugoslavije, da se istina objavi. Danas tek
ti materijali koji su po privatnim arhivama, po privatnim kolekcijama, izlaze na videlo i tek danas ćemo moći da ih štampamo u Srbiji, kao što su, na primjer, bila sećanja majora Aleksandra Miloševića, jednog od poslednjih komandanata generala Mihajlovića, koji je ostavio jedno od najubedljivijih svedočenja u poslednjim Mihajlovićevim danima. Tek danas, dakle, ta sećanja će moći da se štampaju. On je umro pre godinu dana i sahranjen je u rodnom selu. Ono što je takođe interesantno kad govorimo o svim ovim temama, to je srpska historiografija i srpska omladina. To jest, kako se oni određuju prema ovim pitanjima. I otvaranjem ovih tema bih, odnosno zatvaranjem ovih tema bih u svoje ime i završio ovo obraćanje, pa bih volio da o tome zajedno prodiskutujemo. Dakle, imate stav elite koja uopšte nije naklonjena nacionalnom pokretu. Nacionalizam je za njih nešto sasvim strano, a tome smo dobrim delom i sami krivi, smatram, praveći, kako bi rekao Miloš Mladenović, lažne idole i varljive ideale 90. godina, kada su u ime i Ravne Gore, i Kralja, i Vere, i Karađorđa čak, nastupali mnogi koji tim imenom ne bi smeli da se nazovu, niti tom zastavom da se okrita. Tek od pre nekoliko godina počeli su udžbenici u Srbiji da pišu drugčije. O ravnogorskom pokretu, o partizanskom pokretu, preispitujući događaje i stavljajući događaje u onaj pravi kontekst, pravi istorijski kontekst koji ima. Pa tako, danas u Srbiji zvanično ubistvo 2 srpska žandara 7. jula nije početak, nije dan ustanka protiv okupatora, nego dan od počinjenja bratoubilačke borbe. I teži se ka tome da dan antifašističke borbe u Srbiji, ako ćemo tako da je nazovemo, to je dan ustanka, bude 31. avgust, dan kada je četnički odred Veselina Misite oslobodio Loznicu, što je bio prvi oslobođeni grad u Evropi. Ali je sve to sporo i sve to zahteva vreme. A nama ostaje samo da se tešimo da ima u tom pogledu više levog režima i goreg režima od onog koji je u Beogradu, on se nalazi danas u Podgorici. U Podgorici danas možemo i o tome da pričamo i podugo, ali činjenica da je režim koji je u svojoj istoriji najmanje naklonjen Srbiji. I imali ste režim kralja Nikole koji je svrgnut, koji nije toliko neprijateljski, toliko otvoreno rovario protiv Srbije. Danas u Crnoj Gori imate latinično pismo kao zvanično, imate evro, tako je, imate crnogorsko, srpsko, bošnjačko, hrvatski jezik kao zvaničan jezik u Crnoj Gori. Imate 2 nova slova u pismu. I imate krilaticu u Crnoj Gori koja je od vremena referenduma bila, koja prati jedan kontinuitet. I to je bio jedan plakat u Crnoj Gori, gde jedna ruka drži sablju, simbolizuje istinsko čojstvo i junaštvo pokazano u borbi protiv Turaka. Druga pesnica drži stisnutu pušku, u pozadini je partizanski barjak sa petokrakom. I treća ruka drži olovku i zaokružuje na referendumu da za odcepljenje. Dakle, u tom pravcu je pravljena analogija istorijska u držanju crnogorskog, srpskog naroda u Crnoj Gori. Istoriografije smo se dotakli, ali da prozborimo koju reč i o omladi. Drugi svetski rat se završio. Potomci vođa ravnogorskog pokreta
dozvolit ćete mi da kažem, počev od sina vrhovnog komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini kralja Petra, nisu za diku srpskom narodu. Potomci običnog pripadnika ravnogorskog pokreta, nažalost, dobrim delom su se identifikovali sa identitetom ravnogoraca kakav je izgrađen u partizanskim filmovima. I kada danas odete na Ravnu Goru, nagledate se svega. Na Ravnu Goru idemo 2002. godine, opet onako porodično, kako mi je preneto, od kada sam prvi put išao sa dedom, sa svojim dedom, pa onda nadalje sam. I na Ravnoj Gori može se vidjeti mnogo tužnih slika. Prošle godine došlo mi je da plačem nad onim vedrim nebom, pod kojim su se okupili ljudi u crnim uniformama, sa crnim šubarama, sa nekakvim kamama i mačetama, pozirajući pred fotoaparatom kako jedan drugoga bojagi kolju. Potomci partizanskog pokreta, pripadnika partizanskog pokreta, a pogotovo čelnika partizanskog pokreta, danas su u Srbiji najvećim delom elita. Politička, kulturna, vojna, apsolutno, kako god hoćete. Da ne prozivam sad državni vrh, pogotovo snima me kamera. Nema potrebe. Svi znamo o kojim se ljudima radi. Samo priča. Predsjednik Republike Srbije, partizanski sin. Nema da krijemo. Ustaški unik ozme. Okej, ajde. Danas, isto tako kad pogledate potomka pripadnika ravnogorskog pokreta, on ima svest izgrađenu u tom pravcu, on je svestan istine, ali nije svestan u punoj meri uloge te vojske. Jugoslovenska vojska u otadžbini. Da samo osmotrimo nekoliko osnovnih činjenica do kojih se dolazi istraživanjem, a do kojih ne mora da se istražuje, mogu da se pročitaju i da se pročita određen broj naslova i da se od toga dođe. Ravnogorski pokret nastaje, dakle, da razbijemo i nekoliko dilema i stereotipa. Nastaje 17. aprila 1941. I ne radi se tu ni o kakvom trećem srpskom ustanku, kako mi volimo da kažemo. Znate, naš narod voli pesnički da nastupa, voli takve fraze, voli takve reči. Kad sam bio nedavno u Kanadi, jedan prijatelj iz Narodne odbrane tamo mi je rekao da on voli istoriju i mnogo voli gusle. Istorija i gusle ne idu zajedno. Istorija i gusle su dve odvojene stvari. Jer nije Banović Strahinja nabio na koplje 20.000 Turaka, nije se Kraljević Marko borio protiv Turaka, nego zajedno sa njima i kao turski vazal izgubio život 1395. godine na rovinama. Dakle, pokret nastaje 17. aprila 1941. kada vojni vrh kapitulira, a general Mihajlović ne priznaje kapitulaciju sa obrazloženjem da ta reč ne postoji u srpsko-vojničkom rečniku. Ide u Srbiju, nadajući se da će tamo naći stabilniji front, dolazi na Ravnu Goru 11. maja 1941. Ne nalazeći stabilniji front i njegova mala borbena grupa od 26 oficira, podoficira i vojnika postaje jedina grupa oružana koja se suprotstavlja okupatoru i iz te male grupe nastaje nacionalni pokret srpskog naroda u Drugom svetskom ratu i to mesto, ta zaravan suvobora Ravna Gora postaje simbol borbe protiv okupatora i postaje, bila i za mnogi danas, srpska Meka. Sve i mesto srpskog hodočašća, sve dok se i grob generala Mihajlovića, nadamo se tome, ne pronaće. Pored toga, pokret generala Mihajlovića, to je svima poznato, je bio priznat od vlade u Londonu,
bio je priznat od svih antifašističkih država, sila. General Mihajlović je odlikovan. General Mihajlović je bio lik godine, ličnost godine proglašen za ličnost godine u Americi 1942. Pored generala de Gaulla. Lik generala Mihajlovića našao se na naslovnim stranama svih uglednih časopisa u slobodnom svetu. I pokret generala Mihajlovića, jer danas neokomunističke struje postavljaju stvari tako da je pokret generala Mihajlovića bio deklarativno antifašistički 1941. i 1942. pa onda krenuo u kolaboraciju sa Nemcima. Pokret generala Mihajlovića je završio u maju 1945. kao antifašistički pokret. I o tome svedoči i reči generalove, da neće podleći ni jednoj diktaturi, bila da ona dolazi s leva ili da dolazi s desna. Sve vreme rata možemo da pratimo i da pravdamo i da argumentujemo antiosovijsku delatnost Mihajlovićevih trupa. I 1941. i 1942. 3., 4. i 5. I poznato je da sada o tome ne otvaramo previše diskusije, da su trupe generala Mihajlovića oslobodile od Nemaca i Čačak i Kruševac, i pokušale Kraljevo, i pokušale Požarevac, i tako dalje. Stradanje generala Mihajlovića, odnosno stradanje njegove vojske u maju 1945. to je isto vrlo bitno razgraničiti. Nije se desilo u Kočevju, nego se desilo na Zelengori. Na Kočevju i na Blajburgu komunisti su pogubili pripadnike ustaških i domobranskih jedinica, pripadnike dobrovoljačkih jedinica Dimitrija Ljotića, a general Mihajlović, iako je znao uglavnom kojim putem ide, nije želeo da ide u Sloveniju i nije želeo pod istu kapu sa onima protiv kojih je 4 godine ratovao. Krenuo je za trupama Pavla Đurešića, skrenuo naglo od Dervente i skrenuo u smrt. Ubistvo njegovih vojnika, pomor njegovih vojnika, bolje reći, najveći je u ovom delu Evrope, na Balkanu, koji se desio, i jedini koji se desio prema pripadnicima antifašističke policije. On se desio, da podsjetimo, posle završetka rata u svetu. Evropa je slavila 9. maj kao dan pobede, a Jugoslavija 15. maj. 6 dana trebalo je da se u tom građanskom ratu u miru obračunaju sa poslednjim ostacima i van očiju svetskih javnosti. Prema partizanskim izvorima, ja ne volim da baratam ciframa, ovi su izvori vrlo lako, i ove cifre vrlo lako proverljive, partizani su, dakle, između 9. i 15. maja, što u borbi, što kao zarobljenike, ubili 9320 i nekoliko ravnoboraca. Dakle, u Srbiji, kada komisija dolazi do cifara, broj se kreće od ubijenih bez presude, bez prava na odbranu, bez bilo kakve procedure. Ubijeno je najmanje 60.000 ljudi. Od oktobra 1944. do kraja 1945. godine, kada je prema nekim svedočenjima sam Tito rekao dosta više sa tim smrtnim kaznama, ovdje ni smrt više ne izaziva efekt. 60.000 prema najnižim procenama, procene idu daleko više. Tu su i zločini nad mađarskom manjinom, i zločini nad albanskom manjinom, i zločini nad muslimanskom bošnjačkom manjinom i najveći zločini nad nemačkom manjinom. Sada pogledajte još jednu paradoksalnu situaciju. Srbija je imala najbrojnija manjina u Jugoslaviji, bila nemačka manjina, pa tako i u Srbiji. 540.000 Nemaca živjelo na prostoru Jugoslavije. 1941. Od toga oko 400.000 procenjuje se na teritoriji današnje Srbije. Danas u Srbiji živi nekoliko hiljada Nemaca. I takva manjina zamenjena je albanskom manjinom, koja se naselila na Kosovo novom politikom
u Metohiju i u deo Južne Srbije i nikad više odatle nije ni izašao. Kada govorimo o svim tim stvarima, a ovo je samo deo kontroverznih tema o kojima možemo da razgovaramo i o kojima treba razgovarati možda i na ovakvim mestima, možda i na nekim sedeljkama u nekom užem ili širem društvu, potrebno je da vidimo kako mladi ljudi danas u Srbiji gledaju na njih. Mladi ljudi u Srbiji danas su mahom nezainteresovani za ove teme. Mi smo, govorio sam o tome sa gospodinom Panovićem, gradili neki identitet koji nije jasan. Pojedine ideje smo preusmerili sa zapada, što se tiče muzike, jela, oblačenja, kulture u onom negativnom smislu. One pozitivne, nažalost, nismo. Ali danas u Srbiji, kada nekoga pitate od mlađih ljudi da li zna, on zna. Mlađi ljudi vole da pevaju četničke pesme. Deo njih voli da ode na Ravnu Goru. Najveći deo njih simpatiše pokret generala Mihajlovića. Ali i najveći, najdominantniji deo njih u tom pokretu nema pojma. Kad sam bio nedavno na jednom skupu u Crnoj Gori, otvorio sam pitanje vojvode Pavla Đurišića i njegove tragične misije, njegove uloge u Drugom svetskom ratu. Prišlo mi je nekoliko mladih beranaca i svi su nosili šubare i tako dalje. Bili su i mlađi čak od mene. Pitao sam ih zbog čega simpatišu pokret generala Mihajlovića, onako naivno. Oni su mi rekli, zato što smo poklali mnogo muslimana. I na to sam se zapanjio. Sa tim ljudima danas treba raditi. Mnogo. Njih treba usmeravati. Boraveći ovde među vama, smatraću da je moja uloga da njima prenesem i glas koji dolazi odavde. Da reč odavde, bilo usmena ili štampana, može da svima njima bude dostupnije. I u tu svrhu, ja sam krajem prošle godine osnovao jednu organizaciju koja bi bila, smatrao sam, prihvatljiva za mlađe ljude, a koja se zove Pokreni Srbiju. Koja bi trebala da bude za njih prihvatljiva od imena pa do onoga što će sutra biti program. Taj program ne želim da mi, mladi u Srbiji, stvaramo sami. Želim da u tom programu učestvuju ljudi i mlađi i stariji koji su po prirodi stvari uglavnom i mudriji od mlađih, da svi učestvuju koliko god je ljudi više moguće u njegovom nastanku. Jer u Srbiji su danas stvari izgubile svoju sakralnost. Elita ne reaguje. Vi imate danas Akademiju nauka i umetnosti. Imate udruženje književnika. Nigde ne možete da čujete njihov glas danas. Ni o srpskom narodu u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni na Kosovu, ni u Crnoj Gori. Jednostavno utišali su se. Srbiji, mišljenja sam, danas treba novo načrtanje. Trebaju mu novi ciljevi, koji ne treba da stvaraju samo mladi ljudi, već treba da budu sledbenici onoga što će da osmisle i iznedre više sedje i više mudre glave. Stoga, ja želim da uputim ovde poziv i bit ću potpuno otvoreni za sve sugestije i predloge, ne samo sada, nego prvenstveno i kada se budem vratio u Srbiju i volio bih da takav neki nacrt kod nas nastane. Organizaciju sam osmislio kao skup prvenstveno mlađih ljudi koji bi se otrgnuli od demagogije, koji bi se otrgnuli od uticaja da su rodoljubi i da brane Kosovo i Metohiju tako što pale američku ambasadu u Beogradu, koji bi se otrgnuli od toga da svoje srpstvo izražavaju tako što pale baklje na stadionima i gađaju policajce stolicama. Nego na taj način što bi njihov temelj njihovog nacionalizma, a gvožđe se jel kuje dok je vrući i svi smo mi, ja sam,
po prirodi stvari i po prirodi mladih godina podložni oblikovanju, da se njihov nacionalizam temelji na Svetosavskoj crkvi, na njihovoj pravoslavnoj veri, na zdravom korenu iz kojeg će moći da iznikne i zdravo stablo, koje će moći da pruži i zdrav rod. Nema garašenja. Ima, ja se nadam da ima i Garašanina i da ima i Obilića, samo su tih uspavani. U Srbiji danas imate apatiju, imate nezaposlenost i ja se iskreno nadam da takvih ljudi postoji. Srbija je danas u strahovito lošoj situaciji, srpski narod u strahovito lošem položaju, ali srpski narod se i mnogo puta ranije nalazio u itekako lošim situacijama i u itekako lošem položaju. I uvek je pokazivalo se bilo nekog svetla na kraju tunela. Danas ga ne vidim. Lično ga danas ne vidim. Ali ne gubim nadu i smatram da mlad čovek ne treba da gubi nadu, pa čak i ako izgubi ima veru